Wajo mutagarani nenga yo mugusikisi FM your number 1 gusibidagira radio station ikirege kosi kiboro buri mu minchorimi tubangire wikirano iri wakomanyaria muri kirena kwa guchingura munasa magazeti ejeri tukoria rero nche unabutambe ngoro kwa MC Dudus jamani na nche unabutambe mwancho mutagali tinda chenche gonkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning my brother. Good morning to you sir. Bwana Nyasaye nomuya chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere nomuya mabira yana ya kale na kale wanjani bwaye butwagatete buya tole moyo no alenge no ale bono naende nabeyo kale na kale nere alpha na omega umuchakano no moelio elitalia ya nelimo igakoro kwa Nyasaye tigatigale ko Nyasaye kweli kabisa ngera maigawa mange sana nako tetiri tukuligoronga nimba sinse mo chirichia Nyasore Nyasore asumu ali mwari kuri taya yes Mr. Lamek Maliera Ombati oikwara leti rasmi bwo butayo nganero renge eshuja yawo litukulie igoro ndio moyega no chete buya sana bwana kamanya konyora bategereria bange kuli ndio mungu anaronde tingukwane sana kurukunga Ezra Onchiri ndio kurwa Nyasore secondary na akuanekire sana ya mungu hano naro kurukunga Mulira David kurumukise mu girichi ya Mosocho musubati naro re elder ya Gitare Nyasore SDA kurukunga Angela Mokaya erega tetenga gaigwete ngukwanire ringa nimbo raga cha kondora na enda ka make sure ngukwaniri agande nkwaniri ndugwire kurukunga MC Dudus n'abantu makoro siri tukulia every morning biamono sana na abanda abange ntanyare kukwana gaiga kwa jumla ndio nasema shukrani sana bwana mungu anakurukwa joli Odhiambo Goronte vile kwa maiga sema mbie kulisema chia kabosi salamu nimepokea kwa wingi tu sana tubuate tebu ya sana sema mbie ngabuneye bana tuzame cha tuingie bana mwacho mutegeri nche buna butambe kwa ne mbotega gazeti ya Taifa Leo tariki 24 mwacho mutinyu 10 mwaka 2025 ikiwa basi ni Super Tuesday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa kwa ne gazeti ne ya The Daily Nation tariki 24 mutinyu 10 mwaka 2025 litikulia Jumanne Super Tuesday. Hiyo Dudu sana isema pale. Haya basi kisupa suba bwana bila hoga tupatie headline. Raila shadow looms over Mashujaa Day. Haki getakune Raila koranche. shadow looms over Mashujaa Day. Kieke. Waete. Mondo tesi ke kase ke songo agibu kenyegeli yake ke saise. Amondo da kangi. Oza kwesi ke ka. Abu bodara oteba abo ngwaro mwana murayi atebaga nyetuma itige songaye tibuye chanda ikiata itwensi tukumanye gesongo yes kwana into geliore comfortable haki koranje azamazika ligeno ligyo mubasiri lakini yongare erugeliore comfortable asante motago jaji asante libagalio wetangalika tugende ko butora munwa romeme ndoko yora majera Inkieke my brother oyo no muganura sepejia kanuka sepejia gatana se gazeti ya The Daily Nation ndio ogotebanga omolengali o Raila Amolo Odinga nyagusira omo prime minister wense ya Kenya omukoro igo molengali yororekanete kororekana asumo yego Mashujaa Day yokorekanete litikulia igoro sensemeli ya county ya Kitui litikulia igoro abakwani abange ndio bado niko barorekanete ko mwakire koko sana na komo amasikani amanene nyagusira Raila Odinga hani gaire tena ndeli bagali nene ase umuyego Mashujaa Day nonye entertainers abantu bale ko tera abantu bale kurwa amashairi ndio nigo balenge komo togia sana nyagusira Raila Amolo Odinga nganonye no muri wense ya Kenya musike Dr. William Ruto kero mwelio yate nenete ndio nigo amwete sikenene sana Raila Amolo Odinga no enoko mwe title nene kabisa ya Mashujaa imeyense ya Kenya yumo Chief of the Golden Heart of Kenya. Yes, that's the highest honor litukulia Mashujaa Day kero mwaka lakini bado nchina bongo akire serikali ya Kenya mbiye mono asingi nchiyogo tema si ya nyara yes como esco umuske Raila Odinga because anyway Raila Odinga was even bigger than what was happening lakini that is the highest yes, we have available because kene ngeo naliki alako beyond that no yeah
na gusike wili ayebona ibegete Correct. ya matuka tatu Mugano ni gora sepichia kaniko sepichia gatana se gazeti ya The Daily Nation. ase headline gazeti ya Taifa Leo, shujaa wa mashujaa, Shujaa wa mashujaa Raila Amolo Odinga hayati sasa. hayati, the former prime minister of the Republic of Kenya, unakuamuruka neke in fact unakwate babo mugano ino rore ile chinguruga iga neke gukerie kanene pyo muraibu ense amwete ikorunga chief of the Golden Heart of Kenya na no mugano kwanire gaiga ase epichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo omoye gokorekanete ase getikeria ithokwe stadium ime ye county ya Kitui. Yes. Asumuraibu ense nere amwete eskenene Raila Odinga na boigo korua gutiga magendera mange sana se county ya Kitui. Pichi ya kabiri kase pichi ya gatatu ne bwatu mugano na ki mashujaa day yabetege kigo chengerwa ase chinsemo au emergency ya Kenya. Chibicha au kurwa chi county au. Yes. Ebichando chekurwa se county ya Kisii ne mbarambamba. Chinsemo jiri cha marani. Na aso ete chitendigo. Na boy wete ngagata ale tuchie. Akiko tobese gojo numwana moke. Tobese gojo numwana moke ase moyego mbarambamba. Na kioko rumanya ngo charo. Agi. Korobotuki. Otaragenda sayo. Gosonye gogocho. Bwato mwana mukirikiri. Aego korego ti wata matone. Agi. Kajago suka maega. Actually janero no jawakira ne gavana ya Kisii. Paru tete chitege gaiga. Chitege chokora ya formula ya ikiano forma gavana era bora roje njire hiyo. Ne chibicha chinyinge gaiga ndo chibicha bakire gia sano murai wense ya Kenya no murai wense ya Senegal oyobete kagotaralia se shereria korekana chisemo cha Kitui na bego ne chi county au chibichanje bekire gaiga ngana kyomo yego yobete ko korekana ndu erani ororo list ya bali bagochia goseba baetwe ba amasikani ya mashujaa Kenya iga ndio banasiasa mbali ngase list ye wente ka vetted ne National Assembly list ye dominate iga amalieta dominate as list ye nabantu libabete bakakole mirimo getere unique ndio emergency ya Kenya batamanyekanitika rokende n'abantu abange mugano ino rase picha gatano lime gazeti yega ase picha kabiri gazeti ya Taifa Leo ni watu roboting akimura yokane bwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta nabageni kurwa sorongorwa Mount Kenya batarirete mbera ya nyagusira Raila Odinga bali ne familia Raila Odinga ikorawa na mumuno mwa Raila Odinga mwanene Dr. Oburu Oginga igentokeliti maitinga uliangalia kwa kina. Niliangalia kwa kina. In fact mugano ibuno kunyukwa na gatoyo rase page ya gatano gatatai gatiga nkwaneranie ase gotebekana nonya litukulia Sunday amatanke kerabete ndio ikego tebekana ngabaragia abange mbabeta abango kulina kigali cyabo nakogenda lakini Uhuru Kenyatta nero betege ngo okubachiko bo wo mweli kurwo ekera abantu batubererekere enta abantu bachire he was left behind ne family na igoro against all odds igaro lekanete gocha na inda gatwara time ne family akabaikange akabuto chingaki chitarenge chinke kero namurigirire timura yokane bwense ya Kenya omoske Uhuru Muigai Kenyatta aroreka byo no muntu akokora masabo ekirarenga se embereri ya Raila Odinga kabisa kirenjere nirabege toko boko akainamisha kichwa uno muntu gutotagete kokora masabo geda I think hii inatupatia historia fulani inaibua historia fulani familia Jaramogi Oginga Odinga familia ya Jomo Kenyatta ni wale viongozi wa kitambo hata familia ya Moi ngote babalege ntunge tukoroka dynasty na mangananda mange lakini sasa ukiangalia Raila Odinga kurwa se familia Jaramogi kosira negento egete kiale teligwa mugete litanyare kuba field na inde negento tubwente tuguse paka magegatio bosani bwa Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga. Asante. Walikuwa marafiki wakubwa sana. Ichi family chibwato mugano monene sana. Pia ikumbukwe Ronald Odinga ekero Jaramogi Oginga Odinga manero takero kwa the first president of the Republic of Kenya. Lakini akamwachia ndugu yake Jomo Kenyatta. Akatebanga gente kitingo ikarasa kiroge kia bami into balechera. Inga kienda libabo kibaki bale eno libale Kenyatta balechera.
ekero basoka kurume the Kapenguria 7 yes na liatebete nga no bwana inje agree inje mwentembe president yigenteke lakini kae my elder brother gaigokoro ku Jomo Kenyatta. na Jomo Kenyatta was the first prime minister of the Republic of Kenya. Of course. Raila Odinga is the second one. So no chine chi family chibwato bwamato bokongweta no mangana ge siasa. Yeah, bore historical. I think ikintu kirete jara mugikoba the first deputy president or the first vice president yense ya Kenya. Ngatega moteti ngabono nayo koba mokonyone baka bali kobeka chigosi chibwekaine. Yes. You know ama sivuni nkubwatwara bale nkobokobonzi. Lakini bwana no historia is walale salama waliko wazee bwana. Akili Uhuru Kenyatta akakuwa nenjeragete akatebanga ndugu yangu Raila Odinga ametangulia mbele ya haki na ngorokie keronda achia sali na ngoroki bichorochora abatinda abatayari kuchia sai kubora wangu akije tinda tu haraka kuchia asenge ikale kimoja bwana tu ara abuna base bali batanga ndete ima ite chinga kibuko kwana wewe tubuko na bune binte byara kiri titi bwanga akiko ba join. I think we cosome audience situation. I think no mo kanora sepechi akabra at the same time mbe banta banene ngoli bakonyo kolegana nes video tochia bo ya very interpreted boire sana agency kidere ya modelo yara wezu bu amono chicha azunguzia chai ajero ngoli vekiro bwoko gaki akesaba sikadia mali oboli na maemba iti masini ni kwamba anjugu gaki iko yale kana na woko we lemon tea oetie sepechi ya kabiri bwa roboti kurwa se county ya county nafikiri ya Kakamega aseko tebekana bono omoske Raila Odinga igo atogeti gusana asechi county au ase mashujade yakorekanete county ya Kisii mashujade yo yakorekanete chinsemo cha Marani mia kitutu cha Chenorth asomugabana bwe county ya Kisii omoske Simbarati arorekanete kororekananga igakumwariga ni president imeke magia ODM. Yes. Na enda kororekana kotebangi president yesa gocha seke magia ODM igarachi kobe flag bearer iswali ria nenelia sore politically era chancing president ya chire ODM ba mwire flag airurukie bendera igira arorekane umugabana bwe county ya Kisii tago support Matiang'i gose na achikoretu mina we kisiasa lakini kisiasa ni matrix ngumu. It will be his personal choice to make. Asante. I think ya ushamaliza siongee mengi. Asante. Aigabuana kurukitu ya sema shujade yare ngase pecha kataona kabira aiga igego tebekananga hando monyogero siasa so ile kiagera kwamba uletiri swali limoja kwa moja lirigoro tu igeretia Roma shujere kitui impicha kie kwereta bona liyako ngete nande tukabura ninga kuharore Kalonzo Musyoka ando gatebeka nta goja kire president yachi kuharore Charity Ngiru mugava no mutangani ukitui hakuonekana hawakuepo pale hata wafuasi wao wengi na viongozi wengi wa Ukambani especially barabara sensemo ya opposition mbata jetia sema shujade yiyo kweli kabisa bono kolengana no muganura ase peche gata ndakabere kotebekananga bado mosi yoyo mosi yo goterete igo bicho letikuru ase ndobio tiwali yoyonde but I can tell you the truth the president bakira ne Ukambani atokara setana ante kuira goethani this man is going there in 2 weeks time. Yes, he said that konyo bangiro matana kokora ingetaro yayo before mashujaa. Yes, lakini bona matanga akaba yo muske Raila Amolo Odinga going back lakini marudi ba maite chinsukale kera tu akarubire ekero chiangire kuri omosi emetenere tu gature tu asunyunda mechega to umura rocherundu aintuntu agasire mete itu umura kerenyo se itare kini sunchi akabero because naga soko akitu awate believe ngano sisa macha ale nsungo tokero amaje mwale gotiringa bose bano asepe chakata tega zeti ya taifa lane bwato roboti ngakibono ugo kwa Raila Odinga by the way meyense ya Kenya gwatikira bana siasa banga se chinchira ibere mba manyanchira kibako bwati egente kento kwento chituri gichinga gitoke ba very correct all the possibilities chi faction chi yes the repercussions chia siasa ngakibintu biko banyuma yose ogo tabao kwa Raila Odinga bantu mbale bata ire kura
mbaro bari kurama Raila Odinga batwara umaarufu yes mbaro barenga basani ba Raila Odinga ariko baendosi baita yes bona kiro muntu ngorera yeah two way yes ikiagera bono muntu uri kumuramira ndanyo relevance ya itere uteo chikorama ngaho chikorama mukanondora sipe chikataona katotokekangana kiekera matanga abali achinsemo chia bondo maega ayokwaririwa kwa Raila Odinga ndio abantu bwana niko basoete compound paka bakatachimbere linaende bagasalia senjo muganda omunene bana timatina kibasoete mali because that was supposed to be a private kuse babuete banyanyimbo chinguru asebi waroje getiki chindeka bantongo sobale rundu akitojo rakubo wangira deria yasobale arojo mudatire ndege igurukera kera mawake selfie data akiri tata agi no chinguru njire bamuraba minto bamata ali babwate abakongo sana nirio kwa research abakongo sana asa masikani yani how is that even possible, how does it make sense bana mambo mazito kwa roja ndo bako kokolereru aye ena kumitima to montate ni ndege goromna kwate bakwake selfie ari buri baki running way kabisa bantu barorio kwa roja ndo bako gediki kita kie buke para bako kolete kita kilike kurunda ansike kwata that was very serious crazy ababunge bagateba ngatiga to control crowd yakanga abanyanyimbo mbatumeka chinguru egasinya asepeje kane gazeti ya Taifa Leo bwato roboti ngakishukuru chigo sieko ikiye chinde chia siekirwe think kuanzia kesho chigo sieko by the way chinde sieko from yes bado chiba sia capitation nchira ikasi chiskuru chiensi imejense ya Kenya nganchire ndurira ya sepeje ya kane nkobwatokere umugabana we county ya Mombasa Muroke Abdul Swamad Sheriff Nasir igatabire nga bado ugocingira emyaka 20 yeke amagia ODM ngo chikogendere imeye county ya Mombasa hapo baadaye igando che wizara yechisemine chikubwatoke fee structure ya senior school elinde kogenda na mochoko bwe serikali nabo igo ndocha iga chibicha chinyinge chibekirega iga munabone kyamagia ODM niko gyasuge tibo sio gochengera kwabo kwa emyaka 20 kurwa ekyame kike chake mense ya Kenya gochia usumu SRA irakolekana mutinyo wocha ndio November ndio naona hapa katikati ya gazeti Robinga Tuesday niliba kumulikira magana yobo chenu bakatebanga Healthy Nation right aigando chaba kuligere ligoro ya statistics bakatebanga uburwaire wa hypertension manyinga gwa kaigoro yani na high blood pressure na bubu ekotebekananga Kenya igabada abantu nabange kurengana n'umubaro batamanyeti igoro gose manyinga abo ngwa kali igoro because nabora atwara high blood pressure but you don't know very true hata sukari pima tu mapema kweli kabisa manya sugar levels chia unga kichira nasi bakatebanga ndoche and I want to remind on that note ntaite ko benyoli ya community health promoters wengi kwa wameonekana kuzembea kidogo babu gato moyo sana timaiti kusunuko taka nubo siringi obo bataraka nubo everybody needs an incentive yes indeed onye ni serikali iwapatie hii onye no mwalimu ndo bwensi bwato mukibo weto mesukuru kuboka preps mambia na remedio akachaeka benkabo remedio ebete boka beseka kabe buli bakurwa sini binadamu anaweza kosa kuja they need motivation they need to be motivated anybody needs motivation very true waigondo chengo kwandira baleke igoro ya complications chamangana y'abantu bebwateraniti osaba sobati bebwateraniti tikana nege ntokelinga bangi nambaro bako ibolia ebinyoro mai bone sembo genda nyagitali sijui kama una lolote kwa sababu mengi au naona penye biashara zimetangazwa hapa. Sepechi yakane by the way umurendi bwo mugabana we county ya Kakamega Fernandez Baraza na asiriye bunduki yaye yabwata masasi 15 gekosi kiriya GSU amasa matanga Raila Odinga. Ndiyo ba. So ni kitu ambao wanaendelea kusaka chibi chanchire gaiga. Ngamunya ntamutabuli. Na anda gatike ruchingo mekera genderete kurwandirire bunduki iyo. Muraiwenzi America Donald Trump tebirenga okubwata nagatiyenzi ya Israel nekombekelikia Hamas enkoro aroro bo igondo chegaiga ne chibi chire gaiga chia